Goeiemôre, good morning, dis maandag, ek hoop julle is wakker, julle is reg, julle is opgewonde, want ons het sommer groot dinge wat kom vanmôre. 'n lied in die hart, elke dag, Pieter, jy maak ons dag. Ring, ching, ching, So dis vroeg op 'n maandag. maandagooggend, né? Verstaan jy? Ja, nee, Elsa, ek gee sommer dadelik oor aan jou. Waar's jou lied in die hart? Weet jy wat, ek gaan nie daarby kan uitkom nie. So ek gaan dit maar net kalm en rustig hou. Jy weet, vir diegene wat nog wakker word, soos ek. Goed. Waar pas jy in? Vandag in die program? Kom ons kyk. Kagiso Trust kom gesels oor beroepsvaardighede en alternatiewe opsies vir jong mense buiten studies aan 'n universiteit. Ons bespreek die afgelope naweek se sporthoogtepunte, gesels oor die belangrikste geldsake waarvan jy moet weet. The Recyclers vertel later hoe jy herwinning deel van jou daaglikse lewe kan maak. Ons vind uit hoe om groente en vrugte langer vars te hou en die country musiekgroep West kuier by ons. Oh, Ja, fabulous man. Daar is baie om na uit te sien in vandag se program, maar eers soos gewoonlik hierdie tyd van die oggend, ons oggendpraatjie. Och, en ek gaan van vanmôre afskop, dames. Ek wil net vra, het julle al ooit 'n fight aangevat wat jy nou geweet het? Kyk, ek weet nie of ek dit gaan wen nie of die kans dat ek gaan wen is skraal, maar still I am here. Kyk, julle vrouens gaan nooit sê dat julle 'n geveg aangevat wat jy nie gaan wen nie, want as jy 'n geveg aanvat, dan is julle altyd die wenners uit die stryd uit, nie waar nie? Altyd presies, ons is altyd reg. Jy leer mooi. Jy leer mooi. Hoekom vra jy, Pieter? Nee, interessant genoeg, 'n klein takbok het 'n reuse renoster aangevat. Kan julle dit glo? Sjoe. Hoor hierdie storie, 'n dieretuin in Pole het groot glimlag te ontlok nadat hulle 'n video gedeel het van 'n takbok wat dapper en nogal stout teenoor 'n reuse renoster te staan gekom het. Die video op Instagram wys die klein Chinese takbok genaamd Moetsak wat sy man staan teenoor Maruska, 'n renoster wat baie groter is en gelukkig ook ja, baie geduldig. Die dieretuin het tongretjies geskryf. Iemand het seker vanoggend vergeet om in die spieël te kyk. Respek vir Maruska se geduld. Baie groot geduld, engelgeduld. Versorg gesê dat die takbok se aggressiewe gedrag weens 'n hoë vlak van testosteroon is, aangesien sy maat tans in paringstyd is. Volgens die dieretuin moes hy net sy energie ontlaai en wys wees baas, selfs al weeg sy oefenmaat 'n skrale 1.7 ton. Opvolg van jy wys egter dat vrede gou herstel is en die nou beroemde paartjie later gesien is waar hulle saam hooi eet in hulle kamp. Hoe oulik is dit nou julle? Kyk nou net daar. Eintlik speel die twee te oulik met mekaar. Ag, Weet jy wat is vir my? Is dat daar is nou soveel video's wat kan lyk asof dit iets is wat so gebeur het, wat nie regtig gebeur het nie, in terme van soos KI en so. That looks like AI to me. Ja. It really, maybe I'm too suspicious. Maybe I'm like too AI Ek is net conscious. soos jy. Ek is net soos jy. But that Alles looks is like maar- AI. Like, hoe is daai renoster so gentle en nice sonder om die meer te verloor? Dit is net baie oulik. Nee, ek stem saam met jou. Ek dink dit is deesdae 'n algemene ding nou. As ek ook iets op Instagram Ja. sien, dan wonder ek dadelik, is hierdie nou AI of is dit werklik? So, en dit is wat vir my sleg is. Ons het al telke male Ja. hier by Goeiemôre Good Morning daaroor gesels, want hoe weet 'n mens nou, baie van hierdie video's lyk so eg. Ons moet 'n natuurkenner inkry soos Dave Peppler of so wat sal sê, man, sulke goedjies gebeur nie alledaags nie. Jy weet, wie is daai oomie van BBC wat so David Attenborough. Ja. Yeah, and you know what? Maar ja, KI besides nou. Yes, yes. Eintlik baie oulik as jy nou moet dink, hierdie ouetjie dink ek het testosteroon wat my jaag. Ek voel so groot soos jy. Ek het dit al baie met honde gesien. Jy weet, Ja. 'n klein hondjie wat dink hy's 'n groot hond. Dit het ek al baie gesien. Those little yappy dogs Ja. that just don't stop. Hulle hou net nie op nie. Ja. Hulle hou net nie op nie. Maar baie oulike storie. Het jou GPS jou ooit mislei? Ja. Ja, baie jare gelede. Maar ek dink ook dit hang af van die toepassing wat 'n mens gebruik, maar kom ons laat dit Kom, daar. ek wil nou net gesê het, daar's een of ander toepassing wat jy in 'n rivier sal beland. This is actually quite apt for the next story. GPS navigation systems are meant to make travel easier, but sometimes they can lead drivers into seriously unexpected situations. That's exactly what happened to 3 young female tourists from Taiwan who recently made headlines in the tiny European country of Andorra
after their car ended up on a snow-covered ski slope. The incident happened on the 6th of January near the Grauroig ski area, and emergency services received multiple calls reporting a vehicle that had gone off-road and become stuck in the snow. Photos later shared on social media show a black Mercedes stranded at the bottom of the slope, right next to a snow cannon, a sight that quickly went viral. Rescue teams confirmed that the tourists were unharmed, but getting the vehicle out was another story. The recovery operation required 3 heavy cranes and took more than 3 hours to complete. According to reports, the tourists had been following the directions given by their car's GPS navigation system. Even though it was clear that they had left the road, they continued following the instructions until the car became completely stuck. Thankfully, no one was injured, and 3 women were even seen posing for photos next to their rental car before being safely rescued. Wow, it's an experience they're unlikely to forget. The incident serves as a timely reminder to drivers everywhere. Technology is helpful, but common sense should always come first, especially when driving in unfamiliar or challenging conditions. Daar is nou regtig 'n snaakse story. I mean, it could have, like, thank goodness nobody was hurt. Yeah. But I mean, how funny. It's like, you know what? GPS is telling me, go straight. Even though straight is Nee, the man. ski slope, I'm still going to go straight because GPS said. Nee, jy het mos nou 'n bietjie daai 6de sintuig wat ek vir jou sê. Ja. Wag 'n bietjie. As dit al met my gebeur en dan trek ek van die pad af, dan dink ek nee, wag, nou moet ek eers kyk. Amper soos met 'n padkaart van Ja. ouds. Is ek nou in die regte omgewing? Waartoe moet ek gaan? Elsa? Nee, ek dink dit suits maak my baie gespanne. Ja. Want ek dink dit het al met almal van ons gebeur waar jou daai gut feeling sê vir jou, Ja. hierdie kan nie heeltemal reg wees nie. En ek weet nie van julle nie, maar dis eintlik nogal 'n vraag wat ek wou gevra het. Doen julle dit ook dat wanneer jy vir 'n oomblik bietjie onseker is, draai julle ook die volume van die radio af Absoluut. om meer of Absoluut. beter te konsentreer? Laat ek net bietjie fokus hier, die Ja. musiek kan wag. Ek moet nou net uitfigure waar ek moet kom. Maar ek dink jy's 100% reg, Pieter. Like there's got to come a point where common sense Ja, nee, has to man. take over. Like if you Ja. can see you're not going where you're supposed to go. I think we are so spoiled now with the GPS and the technology. Ek onthou toe ek Gauteng toe getrek het ek 'n kaart. Like I had a map book. I had a map book, and I don't know if you remember, before there were book forms, or I mean, even as another option, Ja. you had daai kaart wat jy kon uittrek en jy kon so net kyk waar jy en so. En dit het mens eintlik beter geleer Yep. om die paaie te leer ken. Ja, nou kyk jy nie, jy luister maar. Ja, nee. Turn left hier, turn right daar en jy hoop wat is die plek. Ek het baie respek vir julle wat met kaartboeke oor die weg kon kom. Kyk nou hier vir julle van Ek die het baie ou dae. respek vir julle. Iewers 'n ou kaartjie van my gaan soek. Ek moet gaan soek en Ons saam. dinosourusse, Pieter. Vir jeug kom wys het 'n Ja. kaartboek gelyk. Dit was darm baie mooi kleurvol. My ma het een gehad in haar motor en daar was allerlei rooi lyntjies en geel lyntjies en so en blou dink ek ook. Dankie Elsa. Baie respek vir julle. Nou ja, Jy moet nou sê Tannie en oom. Elsa. Ja. oom en tannie, ons bly vir eers in die natuur want die situasie by die Kruger Wildtuin weens die reën en verwoestende oorstromings word met valkoë dopgehou. Ons vind net hierna uit wat die huidige stand van sake is. Jy sien en hoor dit net hier by Goeiemôre Good Morning. So bly ingeskakel en hou daai volgende koppie koffie gereed. Los skuld agter met AfriSkuld. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids,
we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. A good designer understands when less is more. When more is more. And when function needs to dictate form. With more than 30 years' experience, Carnet Interiors offers design plans that reflect your style and personality. Carnet Interiors offers turnkey solutions for commercial and residential projects. Contact Carnet Interiors today to make your dreams a reality. Sjoe, so dankbaar. Ons het sopas na 'n aangrypende video gekyk van 'n olifant wat haar kleintjie uit 'n oorstroomde rivier red. Dit beklemtoon net weer die impak van die aanhoudende reën en oorstromings in die Kruger Wildtuin wat egter vandag weer vir dagbesoekers heropen. En ek gesels nou met die hoof van kommunikasie by die Kruger Wildtuin, JP Lou, oor die voortgesette reënval, die huidige situasie in die park en wat dit vir besoekers en die natuurlewe beteken. Good morning, JP, and thank you so much for joining us. Goeiemôre en baie dankie ook dat julle vir ons genooi het vanmôre. Please just tell us about the current situation regarding the flooding and rainfall in the Kruger National Park. Look, yesterday the weather was sort of like playing game better, if you like. So conditions seem to be subsiding slightly. And of course, all of this we can say because on a day-to-day basis, we've been keeping very close eye about how conditions are changing, what's also getting reports from the South African Weather Service and using that as well just to guide our own actions. So the weather conditions are a little bit better now from yesterday, rather from the last few days. And consequently, we've decided that today, we will allow the day visitors. You'll remember that a few days ago we said day visitors couldn't access the park either, but we must emphasize that it's specifically in the southern part of Kruger where you can access the park because the northern part is not easily accessible. Some of the roads have washed away, the bridges have been affected, and we'll be doing assessments there to see to what extent can that part of the park be accessed. Now, a national disaster was also declared yesterday due to the flooding that has been wreaking havoc since November last year in Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal and the Eastern Cape as well as Northwest. What are the biggest safety risks in general for visitors and staff when something like this happens? In Kruger National Park in particular, look, I mean, when water rises like with flood,
anywhere, a place that you are at is not livable. It's not easily movable. Your life is at risk because you could get washed away with the waters. But it is a wildlife area. So things like crocodiles can move with the waters, from one place to the other. Even something like a hippo, for example. And these are wild animals that are quite dangerous as well. So that's why when this kind of situations happen, we make sure that even before this happened, we ensure that there's evacuations that takes place. And I would say that we've done a number of very successful evacuations. SANParks itself has its own flight fleet as well that we've been using quite successfully during this time to make sure that people either get moved to higher ground or in some instances, others will decide just to cancel their visits in the park. So those will be some of the risks that you are faced with in cases like this. Is there anything the public can do to help? We will make quite a comprehensive announcement shortly because we are looking at putting in place a relief fund to invite those who are able to assist to come to the party. As you would appreciate, the damage to infrastructure in the end is without a doubt likely to be quite severe. So with that in mind, we will indicate, the model that we're putting forward for those who are able to assist, which will also look at accountability because we want to be able to both collect the funds easily, but also be able to go back to the public and report on the funds that are collected to indicate that how those then have been invested. And what is the procedure for guests who already have bookings but are uncertain about access to the park? You can call our central reservation number really just to get some clarity. We had in the past few days put in place an arrangement for those who would be affected by the weather to be able to either change the dates of their booking, but if that was a difficulty, to then look at whether we can even go as far as to talk about cancellations as well. That number being 012 429 012 428 9111. My apologies, let me repeat it again. 012 428 9111. So if you call that number, you'll be able to get assistance, to get indication of whether this is still a possibility of what we can offer you. I don't see it so much affecting those staying in some of the camps in the southern parts, perhaps many more in the northern parts of the park, but please do use that number and you'll get some guidance in that respect. JP, thank you so much for your time and for joining us. En ek glo jy is nou baie meer ingelig. So indien jy miskien op pad is daarheen, wees maar versigtig en maak seker jy doen die nodige navorsing. Nou kan beroepsopleiding 'n goeie alternatief vir studies aan 'n universiteit wees en indien wel, hoe? Wel, ons gesels net hierna met Kagiso Trust. En jy kan natuurlik ook 'n draai gaan maak op ons YouTube kanaal indien jy weer na enige van hierdie interessante gesprekke wil gaan kyk en luister. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. As ek vir appel in een woord kan opsom,
legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. You're watching Goeiemorgen, good morning. In a country where nearly 3 out of every 5 young people are unemployed, the question is becoming increasingly urgent. Are we really preparing our children for the world of work? I'm chatting now to Caesar Mpatswe, Head of Education at the Kagiso Trust, about why technical and vocational skills are not just an alternative, but potentially South Africa's greatest growth opportunity. Caesar, welcome to Goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen, good morning, and thank you for having me. Many young people believe that a university degree is the only key to success. Why is it time for us to start rethinking this mindset? We are in a country where we've seen the need for the skills, especially the trades, as well as skills that are required in terms of artisan skills. And we've seen that even though we have been focusing on the university pathway, we are sitting with a high number of graduates who are unemployed because those graduates, it's either what they trained for at the varsity is not a match to what the country or the economy currently needs. So it is important for us then that we refocus and repurpose, not discarding the university, but start to see how do we bring in how do we bridge the gap between theory and practice. And therefore the skills are so critically important at this moment because of these numbers that we have said, the young people who are unemployed, but also still the graduates that are there. However, they don't have employment because they are not closing any gap or responding to the challenges that are in the country. What does technical and vocational education mean in practice, and how does it differ from traditional academic studies? So in practice, it means that whilst the students are learning, they learn in theory, but also there is the part of practicals. So the assessment is integrated. It's not only looking at theory. And as they do the practice, it also assists in honing the skill because as you do and practice and repeat, the skill becomes more advanced than it was, but also it has opportunities for these young people to even start creating employment for others, becoming entrepreneurs. Because whilst you are learning, you can still even earn money or make money, or even make sure that the path that you are following, it is so strengthened and honed in such a way that by the time you complete your course, it is not only the theory part of the course, but also the practice, the practical part, because practice has been taking place throughout the learning phase. Yeah, it's like how people used to be apprentices to someone who was involved in a trade, and that would be how you would learn to do that trade, was you would be someone's apprentice. And I don't feel like that happens as much these days. It's not happening as much because somewhere I think as adults, we failed these young people where we've brought in the mentality that university is better,
university is good. And because we need to demystify this thinking that when you go to a technical and vocational training college, or we are following the technical education pathway, therefore it means we are not intelligent enough. We just need to bring it because there are practical examples that they can see. If I can make an example for you, you know, for one engineer, that engineer will need about 15 artisans. You can imagine. You train one engineer, but this engineer need a support of 15 artisans at a go. So we need to advocate more. We need to speak more. In a way, as an organization, we are excited that the Department of Education and the Basic Education and Higher Education have realized this and are working on it. Through the basic education, we now have the 3 streams model, which brings in the technical and vocational and occupational part of the streams within the curriculum reform. And also on the side of the Department of Higher Education, we have the QCTOs that are ensuring that the quality of the pathways are what the industry is requiring, but also there is more talking and bringing of industry into the curriculum so that they inform what is it that they need. It doesn't help people going to school, studying for years, and when they exit the system, there is no pathway or follow through or where they can go to practice what they've learned, because what they've learned is a mismatch of what is required and needed. Yeah. Kagiso Trust is also involved in digital skills like coding and robotics. How do these modern skills fit into the broader concept of vocational training? They fit so well. We have different trades in vocational training. We've got the mechanical technologies, that are the civil technology, the digital technologies. We are in the world of technology that it is a tool which enhances the learning. We have the VR, the virtual realities, there is AI, there is coding, where solutions are now easily coded and maybe a robot developed to solve that solution quicker than it could have been. So for technology to be infused into technical and vocational, we are moving away from the traditional way of doing things, but ensuring that we are moving with the world, we are moving with the trends that are currently there. We're not saying technology is the end to means, but we're saying technology is the most important tool to enhance the learning, to enhance productivity of people as well. But at the end, it also impacts on growing the economy, it impacts on changing people's lives. It ignites also the thinking, because these skills makes someone to be innovative. Yes. They think out of the box. It's solution Thank you driven. so much, Caesar, Head of Education from the Kagiso Trust. Stay tuned. We'll be back right after this with your sport. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Dis nou hier waar ek net 'n vuvuzela in die agtergrond hoor, want hoor hom. Van plaaslike velde tot internasionale arenas. Arnold is hier met die nuutste sportgebeure. Ja, what an intro. Môre julle twee. Môre Arnold. Baie gebeur hierdie naweek, né? Waar begin jy om uit te sonder waar gaan ons ons aandag gee? Ek sit op 'n Sondag aan dan kies ek 3 stories, maar ek kan 33 kies om eerlik te wees. Kom ons begin by die Aussie Ope. Ja. Tennis Carlos Alcaraz het gister sy poging tot 'n loopbaan Grand Slam afgeskop met 'n 3-stel oorwinning oor die tuishoop Adam Walton by die Australiese Ope Tennis. Die Spaanse superster het met 6-3, 7-6 en 6-2 op die Rod Laver Arena gewen. 8 kushoue en 38 wenners geslaan om 'n tweede ronde wedstryd met Duitsland se Yannick Hanfmann op te stel. En die topgekeerde Alcaraz het reeds 6 groot titels op sy ouderdom van slegs 22, maar hy het nog nie Melbourne Park op sy CV nie. Dis die enigste Grand Slam wat hy het. So hierdie is die een. Hoopelik is dit hierdie jaar syne en hy sê hy het hom toegespits daarop om vanjaar vir Yannick Sinner daar te klop. Dis wat hy nodig het om te doen. En dan natuurlik die ander ene, Aryna Sabalenka het gewaarsku dat sy net beter gaan word om haar Aussie Ope titel met oorwinning in skoonstelle te behou. Die wêreldnommer 1 het Frankryk se Tiansoa Rakotomanga Rajona met 6-4 en 6. Julle moet hande te klap. Met 6-4 en 6-1 getem. Ek dink net jy het die hele Sondagmiddag spandeer om daarin uit te speel. Oor. Is gewoonlik Pieter wat die moeilike name kry, maar well done Arnold. Well done. Ek het stil gebly op daai en sommer daai kant toe gekyk want ek's bang jy stuur daai teks oor en sê ek het hom traai. Hier Pieter, traai hom. Traai hom. Nee, kom, ek gaan hom vir jou onderstreep, dan traai jy hom. Dan sê. Okay, jy lees so lank in die res, ek gaan gefokus. Oefen so 'n bietjie. Kyk jy tennis? Ons hou jy van tennis? Ek hou daarvan. Ek was nie aanvanklik die grootste tennisaanhanger nie, maar my man is mal oor tennis. Veral met hierdie Grand Slams wat gebeur. En dan kyk ons bietjie saam as gesin. Vanoggend was Coco Gauff en Iga Swiatek aan die gang en Novak Djokovic is ook op soek na sy rekord 25ste Grand Slam. Hulle is almal vandag in aksie in die oggend. Dan rugby. DHL Stormers het die 5 punte wat hulle nodig gehad het gekry met 'n oorwinning van 39-26 oor die Leicester Tigers in 'n laaste groepfase Investec Kampioenebeker wedstryd. Dit was op die DHL Stadion in Kaapstad. Die oorwinning beteken dat die Stormers tuisveld voordeel in hul ronde van 16 wedstryde in April verseker is en dit beteken ook dat hulle 'n baie goeie kans het om as hulle dan nou tuis speel. Die Leeu's het hulle EPCR uitdagwedstryd op die wreedste manier verlaat toe hulle 20 punte gelykop gespeel het teen die Franse span Perpignan en hulle is met ander woorde uit en dan gelukkig die Bulle daarom toe nou weer in die saal gesit vir 'n verandering. Dit bring daai hele reeks van 7 verloor wedstryde op 'n einde. Hulle het uiteindelik teen die Franse span Vrydag aand 26-24 gewen. So die oorwinning gee hulle 1 voet in die Investec beker uitspelwedstryde, hoewel hulle bestem is om 'n lae rang te kry en baie moeilike wegwedstryde gaan hê. En dan laastens in die rugby, die manier waarop die Springbok vroue Sevens rugby span die tempo van hul wedstryde verdedig het en beheer het, was 'n hoogtepunt vir SA afrigter Sissel Afrika, wat dan ook al HSBC Sevens 3 sukses. Onthou dis 3 stappies af van die top 1 in Dubai toegeskryf het aan goeie spanwerk van die spelers. Hulle die uitstryd teen Argentinië met 12-5 gewen. Goeie nuus. Ons vroue rugby, it's really something to behold, to see how that sport has grown and how much support there is for women in rugby. I think it's fantastic. Here's the interesting question. Why do you think over the last 2 years, you've been in the media a long time, why do you think all of a sudden there's so much more focus on women's sport in South Africa as a whole? Yeah, I think because it was time. It was time for it to happen, and I think people can see now
what the benefit is of supporting women's sport in terms of from a sponsorship point of view, because people are watching it. Yep. Ja. En jy Pieter, wat sê jy? Ek sê dit is vir my wonderlik om te sien dat die dames bietjie op die voorgrond kom. Buite die honger wat ek dink hulle het. Ja. Om te sê, luister, ons is net so goed en net so sterk in hierdie sport en lief daarvoor. Dis presies wat borge en die ouens ongelukkig wat die geld kan gee en verskaf soek as hulle sien daar's traksie wat begin hardloop. En ek is bly en die ander ding, ekskuus, laat mense dit wel ondersteun. Nee, dit wys jy, hulle sien ook hier's baie potensiaal in dinge. So 5 jaar terug het SA Rugby besluit om veel meer geld in vroue rugby te belê. Ja. En nou kan mense dit sien, maar die eerste wegspringpunt dink ek altyd is die media blootstelling. Die oomblik as daar kontrakte is waar daar die Engelse woord is mooi, where there's exposure. Dan besluit een of ander borg, Suzuki byvoorbeeld, hier's 'n kans vir ons. Sit dit op die bors, kom ons en dan van daar af begin oë op skerms mense na die wedstryde toe trek, na die stadions toe trek en dis wat gebeur. Dan laastens SA20, Pieter, ek weet jy was by 'n wedstryd oor die naweek gewees, 50-talle van Quinton de Kock en Matthew Breedske, die Sunrisers gistermiddag tot 'n oortuigende oorwinning met 7 paadjies gelei in 'n hul laaste groepwedstryd van die SA20 teen die Mumbai Indians Kaapstad op St George's Park eerder in die Baai. Die uitslag het die gasheere van 'n top 2 eindstryd verseker en die verdedigende kampioene uitgeskakel wat met 'n bonuspunt moes wen om enige kans te hê om die uitspelrondes te behaal. Risa Hendricks 70 nie uit nie, het MI Cape Town tot 'n beskeie totaal van 148 vir 6 geanker nadat hulle gevra is om eers te kof, maar de Kok 56 van 49 en Breedske 66 van 55 balle het op beurt perfek aangepas en om die lyn oor te steek op 149 vir 3 met net 1 bal oor. Tweedens, die standaarde is bloot net fantasties. En ek moet net vir jou sê oor die naweek ook, ek weet dat die Pretoria Capitals op 'n stadium, wat was hulle? 7 lopies vir 5. Ja. En teruggekom om te wen. En hulle vertel dit oor. Hierdie hele formaat van die SA20 dit is so opwindende formaat van die spel van cricket. Dit is regtig iets wat mense wil gaan bywoon, dis iets wat mense wil kyk op die TV. It's so exciting and I think it keeps the cricketers also like they're constantly on. They're always informed, there's a buzz, there's a vibe. Ja, die rugby spelers het jare terug begin praat van as jy aan moet switch en af. Switch on en switch off. Nou met die cricket dink ek, omdat die toeskouers, die plekke is gepak. Daar's 2 miljoen rand op die spel as jy die bal uit die lug uit kan vang met een hand. They switched on all the time. Jy kan nie bekostig om nie te wees nie. En ek het so 'n mooi ding oor die naweek raak gelees van John T. Rhodes. Baie min kykers sal hom onthou, maar in die 93 wêreldbeker was hy die grootste ster en hy was vir 12-15 jaar die beste veldwerker in die wêreld. En John T. Rhodes se een motto was, die bal kom met elke aflewering na my toe. En ek dink mense in die toeskouers, nou die toeskouers begin dieselfde ding dink, die bal kan enige oomblik kom, ek moet regwees, want daar was 2 wonderlike vangskote by die Wanderers Saterdag. Maar voor ons by daai vangskoot kom, hoor hom hierso. Tiantsua, Rakotomanga, Rajunoa. Baie mooi, Pieter. Sy het nou wel verloor, maar jy is vandag se wenner. Jy's 'n wenner. Jy's 'n wenner. Well, that one hand. Dankie, Arnold. Dis dan jou sport op 'n maandag op Goeiemôre, Good Morning. Thys van Sail is net hierna, hier met die finansies. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat vir gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Dit is tyd vir finansies en Thys van Sail is vanoggend weer hier om sy insigte te deel. Thys, welkom terug. Lekker om te wees, Elsa. Wel, ek is bly om te hoor jy sê dit, want ons is altyd bekommerd wanneer ons vir finansies moet praat, maar die finansiële plaaslike en internasionale markte was hierdie week baie bedrywig. Wat het vir jou uitgestaan? Elsa, ek dink as ons kyk, nuwe jaar, nuwe dinge. Dis eintlik maar die spreekwoord wat eintlik daar buite is, maar as ons gaan kyk wat die laaste week gebeur het, is dit nie vreeslik baie veranderend wat laas jaar eintlik op dieselfde tyd gebeur het. So ons kyk weer eens na die begrotingsrede wat voor ons lê. Ons kyk weer eens na SARS wat basies die krane nog verder wil toedraai, op die algemene, kom ons sê belastingbetaler. Ons gaan kyk Trump en sy administrasie is nog steeds maar besig op die agtergrond. So nie te veel nuwe dinge nie, maar ja, so wel 'n paar goedjies wat uitgestaan het. Daar is toenemende kommer oor strenger belastingtoepassing. Ek sien die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het aangedui dat bankrekeninge nou meer noukeurig nagegaan sal word. Wat presies het verander in vergelyking met vorige jare? Ek dink as 'n mens net kan daai besef kan kry dat SARS eintlik na jou bankrekening kyk, is my klaar bietjie skrikwekkend aan die een kant ook. Jy weet, want nog steeds tot 'n mate is 'n ou se bankrekening nog steeds jou eie private eiendom, volgens my opinie. Maar ek weet natuurlik, jy weet, as jy nou 'n bietjie wil belasting ontduik, dan kan jy 'n paar ander rekeninge ook natuurlik oopmaak vir jouself en jy kan 'n paar geldjies daarin deponeer ensovoorts om geld te maak van SARS af weg te steek. Maar as ons byvoorbeeld gaan kyk waarmee SARS besig is nie noodwendig om te gaan kyk waar gaan hy meer kom ons sê belasting verhaal nie. Hy is amper half reg met sy kliëntebasis wat hy het. Hy wil net hê sy kliëntebasis moet hom betaal wat hom eintlik toekom. En daardeur basies jy weet is dit met daai waarskuwing wat hy vir die verbruikers daar buite sit. Dit wat jy verklaar en wat ekstra daarin gaan wees in jou rekening, gaan SARS wel agterkom en hulle gaan onmiddellike penalties instel en onmiddellike wat sal aksie instel teen jou. So wees maar net altyd seker dit wat jy eintlik moet verklaar, al het jy 2 of 3 bankrekeninge, SARS gaan eventueel in elk geval daarvan uitvind en natuurlik buitelandse kapitaal en trust. Nou met dit in gedagte, Thys, moet gewone belastingbetalers en ook die eienaars van klein sake ondernemings bekommerd wees of is hierdie stappe hoofsaaklik op hoë inkomste individue en komplekse strukture gemik? Ek dink die laaste is eintlik maar die proses waarna hulle gaan kyk is maar jou hoë inkomste verdieners en komplekse tipe van strukture, maar weer eens die algemene verbruiker wat daar buite is, maar nie dink ek gaan daarmee wegkom dan nog steeds om te sê ja, maar nou gaan ek in elk geval 'n paar goedjies hier myself doen, want ek is in elk geval nie iemand wat gemerk is of geoogmerk is deur SARS nie. So die algemene waarskuwing wat daar buite is dat almal, jy weet, as jy verklaar wat jy moet verklaar en betaal wat jy moet betaal, want ons gaan begin by die hoë strukture en ons gaan onsself stelselmatig afwerk, jy weet, na die lae tipe van inkomste verdieners en klein en medium enterprise sake ensovoorts, maar dit is definitief op pad na almal toe. Goed, nou baie mense mag dalk wonder of leefstyl audits nou die norm word. Ja, ek dink oor die algemeen, as jy nog 'n leefstyl tipe van audit gehad het nie, is dit nie as 'n wat same ding wat jy nou slaaplose nagte moet oor hê en dink ja nee, maar môre is dit dalk my beurt en môre is SARS op my voordeur. So dit is nie noodwendig op almal gemik nie. Ek dink dit is baie kere is dit gemik op baie tipe van individue wat byvoorbeeld hy ry 'n pos maar hy betaal nie sy skoolfonds nie.
Jy weet, so daai tipe van effek. So as 'n mens byvoorbeeld so daarna gaan kyk, dan is dit op pad na jou kant toe. Jy weet, en dit is van 'n ou moet byvoorbeeld sê ja, maar ek moet dalk die kraan bietjie toedraai en dalk maar bietjie meer verklarend wees en natuurlik met my boekhouer sit. Daar word ook al hoe meer verwys na moontlike rentekoersverlagings later vanjaar. So my vraag is, hoe realisties is dit gegee inflasie en ook, jy weet, iets soos wêreldwye onsekerheid? Ja, ek dink as ons gaan kyk, jy weet, almal wag nou maar in halfe Engelse woord gebruik anticipation vir Maart maand, jy weet waar daai tipe van verlagings weer kan aangekondig word. Maar as ons weer eens gaan kyk nou, hoeveel kyk ons nou maar werklik, jy weet hierdie jaar. Dit sal 2 of 3 byvoorbeeld in die pipeline definitief, maar inflasie moet basies weet bly waar hy nou is en dit is daai target marge van so tussen 3 tot 5%. Sodra ons byvoorbeeld bo dit weer gaan, dan is dit nou maar een van daai realiteite wat baie stelselmatig stadiger sal gebeur. Maar definitief is daar rentekoersverlagings op die, kom ons sê maar op die spyskaart hierdie jaar. Goed, 'n rentekoersverlagingssiklus. Wat sal dit beteken vir huishoudings, die eiendomsmark en ook die regering se skuldlas? Ja, as ons gaan kyk, onthou as jy minder rente vra, kry die staatskas in elk geval minder weer terug. So as ons weer gaan kyk ook na huis tipe van verkope, dit sal weer natuurlik weer outomaties optel. Kom ons sê kyk daai rentekoers tipe van trekkende kliënte, hulle gaan 'n klein bietjie minder kry op vaste koerse. So daar is 'n bietjie wen, bietjie wat saam weggee op die einde van die dag, maar waaroor dit maar eintlik gaan is maar net daai ding van die verbruiker wat 'n klein bietjie minder hoef te betaal uit sy eie sak uit. En natuurlik as ons gaan kyk en dit het nou weer effek na die bruto binnelandse produk. Jy weet, so dit is maar wen en verloor scenario aan albei kante. Nou, ek wil graag uitkom by die Wêreldbank se onlangse waarskuwing dat ongeveer 'n kwart van ontwikkelende lande armer is as voor COVID. Waarom was die wêreldwye herstel so ongelyk? Ek dink as mense weer eens gaan kyk, is eintlik nogal skokkend. Veral toe ek nogal die artikel gelees het om te sien nog steeds dat COVID nog steeds in sekere artikels na verwys word. En ek bedoel, dis al jare sedert ons al verby COVID was, maar die effek nog steeds daarvan is nog steeds klaarblyklik en mense dit sien. In sekere ontwikkelende lande, Afrika lande, Asië lande spesifiek ook. Maar as 'n mens byvoorbeeld daarna gaan kyk, sodra jy begin agterraak, is dit baie moeilik om op te vang. En geologiese politiek speel 'n groot rol, globale verwarming speel 'n baie groot rol. As ons byvoorbeeld gaan kyk hoe infrastruktuur ook basies weet opgebreek word. Hier sien ons dit weer eens byvoorbeeld in Suid-Afrika, jy weet met die vloede. Dis iets wat ons oor die algemeen aan gewoond is nie, maar dit is letterlik triljoene rande se skade. So as ons byvoorbeeld gaan kyk hier ander lande wat so in dieselfde case scenario wees, maar nou sal byvoorbeeld die Wêreldbank wat weer moet geld leen na daai lande toe om byvoorbeeld infrastruktuur weer te kan te herbou, om byvoorbeeld ekonomiese strukture te kan herbou en dadelik word daai lande weer onder direkte druk geplaas as gevolg van skuld. Waar pas Suid-Afrika in die groter prentjie in? Jong, ek dink op hierdie stadium is ons op die vergrootglas, jy weet, om relevant te bly. Ons het 'n bietjie laasweek ook daaroor gesels. Ek dink Suid-Afrika se grootste uitdaging vir die volgende 5 jaar is om net relevant te kan bly binne in die algemene globale ekonomie, sodat ons nie verdwyn, jy weet, as byvoorbeeld die sterkste ekonomie in Afrika waar ons was en nou op hierdie stadium is ons dalk by die 3de plek, dalk 4 of 5 tot 6ste toe gaan en net eenvoudig heeltemal verdwyn. Jy weet, vir die buitelandse belegger wat byvoorbeeld wil kon geld bestee in Suid-Afrika. Ek dink dit Suid-Afrika met daai risiko vermy om byvoorbeeld nie net 'n toerisme tipe van land of 'n akkommodasie te word nie, maar wel ook akkommodasie vir jou kapitaal hierso te kan plaas in beleggings teen infrastruktuur en werkskepping. Nou goed, globale sentrale banke het hulle steun uitgespreek vir die onafhanklikheid van die Amerikaanse Federale Reserveraad. Waarom is sentrale bank onafhanklikheid so belangrik vir finansiële markte? Nogal 'n interessante artikel ook daar. Ek dink ja, dit is maar net om my onafhanklikheid te kan behou, veral binne die monetêre beleide wat byvoorbeeld die demokrate, die republikeine oor die algemeen het rondom finansiële tipe van groei en hulle inflasiekoers onder beheer te kan kry. En natuurlik, jy weet, daai aggressiewe tipe van approach wat Donald Trump het, basies weet nie onder druk te kan plaas nie, maar net ten minste te sê ons staan ook onafhanklik. Ons is nie noodwendig, jy weet, boots and all saam met byvoorbeeld 'n monetêre beleid van 'n regerende party nie. En ek dink dit is so belangrik want ek bedoel dit is soos in besigheid ook. Dit is belangrik om 'n onafhanklike ouditeur te hê in jou maatskappy vir jou finansiële state en resultate ook. En byvoorbeeld ook as jy gaan kyk byvoorbeeld in 'n beleggingskomitee, as byvoorbeeld gaan kyk, jy weet, is selfs 'n regeringsvlak, jy weet, om 'n onafhanklike komitees te hê is van fenominale belang want ek bedoel wie kyk na die ouens vir die foute maak en wie wys die foute uit indien daar foute kan gemaak word en dit is hoekom dit so belangrik is. Nou indien daai soort vertroue sou verswak,
Watter impak sal so iets hê op ontleikende marke soos Suid-Afrika? Ek dink as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld daar, is dit baie strategies want ek bedoel as jy one-way traffic het byvoorbeeld in 'n Amerikaanse tipe van ekonomie, almal hardloop vir dieselfde ding, dan uit die aard van die saak sal ontwikkelende lande byvoorbeeld soos Suid-Afrika swaar trek, want ek bedoel wie's nou daai ou wat byvoorbeeld 'n klein stokkie byvoorbeeld 'n Donald Trump administrasie gaan plaas om te sê ja maar dis nou genoeg of nee ons kan nie dit doen nie of ons gaan te veel druk op ons eie dollar plaas as ons hierdie goeders gaan handhaaf en ons gaan nie ons inflasiekoers kan afbring as ons die volgende doen nie. So as mense byvoorbeeld daai scenario's gaan kyk, met one-way traffic is nooit 'n goeie ding nie. En dit is juist omdat dit so belangrik is om onafhanklikheid te hê vir ontwikkelende lande om klein bietjie asem te kry gedurende byvoorbeeld hierdie pressure cooking situations wat ou kry. Tydens met die komende begrotingsrede is die regering nogal onder druk om inkomste te verhoog sonder om groei te benadeel, maar deur watter moeilike keuses word die tesourier tans in die gesig gestaar, as jy 'n paar moes uitsonder? Ek dink nommer 1 is 'n definitief belastinginning. So met dit is byvoorbeeld hoekom SARS so streng nou kyk om addisionele belasting te kan invorder en natuurlik om dan seker te maak om byvoorbeeld nie goeder soos wet op te skuif nie, om belasting vir wat son koerse nie op te skuif nie en natuurlik 'n klompie ander dinge soos byvoorbeeld infrastruktuurontwikkeling. So ons het kapitaal nodig en ons het drastiese kapitaal nodig en dringende kapitaal nodig, maar ons het definitief al die tools en ons het alles om die basies weet Suid-Afrika 'n baie goeie ekonomie te maak in die volgende 5 jaar. Maar dan moet ons absoluut hierdie tools gebruik wat ons het. Ons kan nie verder vir mekaar kyk en byvoorbeeld 'n begrotingsrede uitstel vir nog 2 of 3 maande soos met laas jaar nie. Dis nou daadwerklik die tyd om te sê kom ons kyk mekaar in die oë en maak die ding werk. Definitief. Nou verwag jy hoër belasting of sal strenger invordering en bestedingsbesnoeiings die grootste rol speel? Ek dink bestedingsbesnoeiings is die grootste rolspel wat nou moet speel en natuurlik jy weet om daai ekstra belasting ook te in. Maar dan moet ons ook nie vergeet nie, Suid-Afrika was so baie gelukkig geweest veral met die laaste jaar met die hoë kommoditeite, basies weet uitvoere ensovoorts en belasting wat daar ook gein was en die feit dat daar ook die tariefverhogings was op daai kommoditeitsuitvoere nie. So ek dink Suid-Afrika het baie goeie addisionele kapitaal ingekry waarvoor daar byvoorbeeld nie begroot was nie. As jy gaan kyk jy weet wat die average was van die jaar voor dit en die jaar voor dit, maar as byvoorbeeld net daarna gaan kyk, gebruik wat ons nou het is baie belangrik. Nou as jy hierdie week een praktiese boodskap met Suid-Afrikaanse huishoudings, beleggers of sake-eienaars kon deel, wat sou dit wees? Hou kop. Net so, kort en kragtig. Nee, ek krap so. Nee, ek dink ja, dit is 'n lekker jaar om vooruit te sien. Ons sien uit na die begrotingsrede. Ek dink daar gaan te veel belasting verrassings wees nie. Ag, ek dink die Donald Trump administrasie het homself nou half uitgespeel. Ons weet waantoe hy op pad is. So dit is eintlik baie lekker om nou 'n holistiese tipe van benadering te kan hê tot jou beleggings en natuurlik seker te maak dit groei vir die volgende paar jaar. Thys, ek kan natuurlik iets daarbey byvoeg, jy weet. Hou kop. Bestuur maar jou nutsvoertuig. Maar betaal jou skoolfonds. Thys, baie dankie. Nou bly net waar jy is, want net hierna gesels ons oor hoe jy herwinning deel van jou daaglikse lewe kan maak. Is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop van harte dit gaan sommer baie goed met jou op hierdie maandagooggend, maar ons is nou weer terug en ons nog baie wat voor lê as deel van die res van die program. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further.
So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. ACDC Express. Everything electrical. Die recyclers help kliënte wat nie altyd toegang het tot die nodige kennis of plaaslike fasiliteite en al daai dinge nie, deur papier, plastiek, glas, blikkies, staal en selfs e-afval in te samel en te herwin. Hulle glo dat herwinnings nie net 'n taak is nie, maar 'n lewenstyl wat gemeenskappe kan verander. Ek gesels nou met Vernon Javan, uitvoerende hoof van die recyclers, oor wat Suid-Afrikaners kan doen om meer recycle-friendly te kan wees. Goeiemôre en baie welkom hier by ons. Môre Pieter, dankie vir die geleentheid. Sê net gou in kort, hoe het julle begin? Wanneer het julle begin? Maar soos ietsie maar alles begin met 'n idee. So ek is afgelê in 2017 maar gesukkel om werk te kry. En ek het 'n vriendin gehad wat 2 jaar terug vir my die idee gegee het van glasherwinning. Sy het vir die groot maatskappye gewerk wat glas doen. Ek het 'n vriend genader, ons 'n bietjie navorsing gedoen en 'n trokkie gekoop en dis maar waar dit begin het. En hoekom is dit vir jou belangrik om nie net te herwin nie, maar ook mense, jy weet, 'n bietjie net kennis te gee oor presies herwinning en hoekom dit so belangrik is? Ek dink as jy in die herwinningsgame begin inkom, dan kom jy eintlik agter wat die skade maak aan die natuur, aan die diere, die wêreld daar buite. En kennis is maar mag, jy weet, as jy weet hoe om dit te vermy, kan jy iets daaraan doen. Byvoorbeeld, as mense geweet het dat die leeftyd van 'n plastiek sakkie letterlik 10 of 20 minute is, vandat jy jou inkopies in hom ingesit het tot jy by die huis kom, mense gedagtes begin bietjie verander. So dit is altyd belangrik dat die mense hierdie goed besef en ervaar. Hoorie, en hoe werk julle proses? Jy weet, wat moet hulle doen as hulle nou herwinbare items het en jy weet, 'n ou wil dalk nou ook begin om deel te word van hierdie proses? Maar hulle kan op al die platforms kan die maatskappy nader. Daar's baie betroubare maatskappye daar buite. Ek dink die belangrikste is maar 'n bietjie navorsing doen eers. Kyk wat se maatskappye se kommentaar van publiek af lyk goed. Miskien hulle ratings check om seker te maak dit is betroubaar. So hulle kan op die platforms kan hulle mense nader en dan daar's verskillende dienste wat gelewer word. Daar's eenmalige dienste, daar's vernietiging van dokumente, daar's huishoudelike dienste, daar's industriële dienste. Maar ja, kom in bel maar jou mense, die herwinningsmaatskappye en begin daar. Is die probleem wat nogal bietjie groter raak, juis omdat ou mos maar die bevolkingsgroei reg oor die wêreld en mense is maar net meer van 'n morsjors deesdae. Dit doen. Die probleem raak erger en erger en hoe vinniger ons inkoop in die proses om herwinnings te doen en te kyk wat die skade is, hoe beter vir die publiek en beter vir die wêreld. Dis amazing. Wat is vir jou die lekkerste om te herwin? As jy nou dink aan al die vorme, die plastiek, die glas, die dit, die dat. Maar die maklikste moet ek vra. Die maklikste ding is maar altyd papier. Jy weet, die papier is maar die maklikste. Hy is ook maar soos goud in die industrie, jy weet. Ja. Maar alles is vir my, die passie is maar dat dit kos baie goedkoper om iets te maak van herwinning as wat dit kos om iets te maak. So glas byvoorbeeld, glas van sand is baie duurder as glas van glas. Sê net gou vir my, wat se items sou jy sê herwin Suid-Afrikaners verkeerdelik?
Daar is maar 'n paar, jy weet, mense is onder die indruk dat plastiek is en die plastiek is herwinbaar. Ongelukkig is alle plastiek nie herwinbaar. Jy kry verskillende tipe plastiek en jy maak verskillende goeders van verskillende plastiek. Soos 'n simpel voorbeeld is 'n 2 liter Coke bottel of daai tipe bottels, kan jy fleece jackets van maak, fleece baadjies. Weet jy kan skoene maak van 'n sekere plastiek. Van emmers en daaietjies maak mens nou weer kinders se speelgoed. Van 'n aluminium blikkie maak mens nou weer fietsse of karmotoronderdele en sulke goedjies. So miskien moet mens eintlik vra die vraag miskien 'n bietjie anders stel, wat is daar waar die mense nie herwin nie, wat hulle moet herwin? Want mense, die publiek die kennis is 'n bietjie min, so daar's baie meer goed hulle kan herwin as wat hulle dink hulle kan herwin. En ek dink 'n ou is ook al so gekondisioneer, want jy sien byvoorbeeld net baie keer 'n blik wat sê plastics, metals, paper, jy weet daai tipe van. Dit is 100% reg, ja. Dit veroorsaak ook 'n bietjie van 'n probleem, die dissipline in Suid-Afrika, jy weet, daar sal 2 blikke wees. Daar sal een wees vir herwinning en daar sal een wees gewone afval. En die dissipline is 'n bietjie, jy weet, almal gooi nie altyd die goedjies in die regte blik nie. Wat dan nou maar 'n bietjie 'n nagmerrie is vir 'n maatskappy wat herwin. Wat se inisiatiewe beplan julle vir hierdie jaar, jy weet wat 2026 gaan betref en hoe kan mense betrokke raak? Maar die inisiatiewe is maar altyd aanhoudend, jy weet, dis soos bemarking, jy kan nooit ophou daarmee nie. So ons doen skoolpraatjies, ons doen deesdae baie skoolpraatjies waar ons na die skole toe gaan, die kinders bietjie bewus maak daarvan, vat vir hulle groot stukke glas wat afgesmelt is, wys vir hulle hoe werk dit, verduidelik vir hulle wat kan gemaak word van wat. So die inisiatief is altyd daar om opleiding te gee. Ons doen baie moeite met ons kliënte self as hulle inbel. Ek verduidelik altyd vir 'n kliënt hoekom dit herwinbaar is en wat kan daarmee. Ja. Soos ek altyd sê, kennis is maar mag, jy weet. So meer jy weet, hoe meer sal jy doen. Ja, want as 'n ou daai kennis het, dan gaan jy twee keer dink voordat jy verby 'n bottel of 'n stukkie plastiek of iets loop. Jy gaan dit eerder probeer herwin want jy weet wat kan gebeur. Ja, 100%. Ag, jy weet die skole se kurrikulums deesdae is ook van so 'n aard dat hulle baie aan herwinning raak. Ek dink by die ouer garde is dit bietjie meer, jy weet, wat kan mens vir herwin en wat kan mens nie herwin nie. En daai kennis is belangrik om oor te dra. Hoorie, maar baie dankie vir die inloer vanmôre en ek is seker ons gaan met nuwe oë daarna kyk en betrokke raak. En vir meer vrae en inligting is julle op al die sosiale media's en al daai tipe van dinge. Gaan kyk net uit vir die recyclers. Nou ja, bly ingeskakel want net hier gesels ons met die Urban Farmer en ek is sommer opgewonde. Van morsjors tot iets doen. Vandag gesels ons oor iets met betrekking tot elke kombuis. Hoe om jou groente en vrugte langer vars te hou. Die sogenaamde Urban Farmer, Trixie van Niekerk, is vanoggend hier in die ateljee en sy deel 'n paar praktiese wenke. Welkom terug hier by ons. Hallo, dankie Elsa. Trixie, wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle groente of vrugte bære? Die fout wat hulle maak meeste van die tyd is om dit nie te verwerk nie. Meeste van die tyd as jy iets wil lank laat hou, moet jy dit op een of ander manier verwerk. Daar is seker goed wat jy nie hoef te verwerk nie, soos byvoorbeeld om goed te vries is die maklikste, en pampoen en wortels is maklik om te vries, jy sny dit in blokkies en jy vries dit net. Maar iets soos boontjies word swart as jy dit vries. So boontjies moet jy eers 'n bietjie kook, vinnig, 3 tot 5 minute, want jy kook net daai sekere ensiem dood, wat gaan maak dat die boontjie swart word. So jy kook hom, en dan moet jy hom daarna baie vinnig afkoel met koue water en ys, want dit maak nou weer seker, dat hy mooi groen bly. So ek sou sê, die foute wat mense maak, is dat hulle nie altyd presies weet, want ons het nie almal huishoudkundiges swat nie, so almal weet nie presies, wat doen elke groente in die vrieskas of in 'n bottel nie. So dit is belangrik om dit te weet voor die tyd. En watter vrugte of groente kan in die yskas gehou word en watter kan by kamertemperatuur, ek wil amper sê, aanpas? Ja, kyk, dit hang nou af hoe jou groente werk. Ja. Soos iets met 'n dik skil, soos 'n lekker groot boerpampoen. Hulle hou lank. Jy hoef nie noodwendig jou boerpampoen te vries nie, want 'n boerpampoen hou lekker lank, solank hy koel is en in die donker spens is, dan gaan hy lank hou.
Iets anders weer soos eie en knoffel, dis ook iets wat net gestoor kan word in die spens, maar jy moet seker maak dat as jy nou jou eie uitgetrek het, maak seker hulle is mooi skoon, al die grond is af, maak seker hulle is heeltemal droog en laat hulle eers droog word, nie in direkte son nie, laat hulle droog word en daarna kan jy hulle na jou spens toe vat. So daai goed is maklik, aardappels ook, aardappels moet net nie son kry nie, anders word hy groen. So daai tipe van goed is maklik om te stoor, dit hoef jy nie noodwendig altyd te vries of te verwerk nie. Nou hier is 'n skinkbord op die tafel met 'n hele paar botteltjies. Verduidelik gou vir ons, wat is hier aan die gang? Okay, ek het net gou 'n paar voorbeelde gebring, net sodat mense kan sien wat is alles moontlik. Ja. So die mees ooglopendste een is die goed wat jy droog. Ons almal weet jou kruie. So roosmaryn, timie, salie, al daai tipe van goed kan jy droog en dan as jy dit klaar gedroog het, dan maak jy dit fyn met ietsie en dan hou jy dit in jou speserybotteltjie. So gedroogde goed stoor baie lank. Dit kan maklik 'n jaar hou. Ja. So droog is die maklikste. Maar dit is nie net kruie wat jy droog nie. Jy kan ook, hier is byvoorbeeld rissie vlokkies. En as jy iemand is wat hou van daai warm goed en van daai bietjie crunch, jy weet, dan sal jy nou byvoorbeeld jou rissies vat, jy sal dit droog en dan sal jy dit opsny in vlokkies en ook in 'n speserybotteltjie hou. So dis nou maar net 'n paar voorbeelde van gedroogde goeders. Jy kan baie ander goeders ook droog wat ek jou nou sal vertel. Hierdie is wat ons noem poor man's kuipers. Ja. Dis nie regte kuipers nie. Regte kuipers is ook 'n plantjie, maar hy's baie duur om te koop in die winkels. Maar hierdie is kappertjiesaad. So as jy kappertjies gegroei het in jou tuin, jy oes daai saadjie, daai groen saadjie, as die blommetjie doodgaan, oes die groen saadjie. En dan sit ek dit net in 'n botteltjie in asyn in die yskas. En wanneer ek 'n slaai maak en ek het nie olywe nie of so, dan gooi ek 'n paar van dit by of 'n pizza. Want jy weet daai kuipers sit hulle mos altyd op daai seekos pizza. Nou as jy nou nie kuipers het nie, dan maak jy nou vir jou poor man's kuipers. Dis interessant. En dan ander goed wat jy kan doen is nou natuurlik konfyt kook. Ek het 'n arbei konfyt hier, maar jy kan van enigiets konfyt kook. Jy weet perskes, vye, tamatie konfyt. Konfyt is nou weer iets wat suiker bevat. So dit is die preserveermiddel wat jy gebruik. Jou preserveermiddels is asyn, suiker, sout, heuning, alkohol. Jy het 'n paar opsies. Dan het ek ook curryboontjies, dis nou weer 'n bietjie van 'n proses. Dis nou waar jy eintlik moet vir mense wat goeders wil inlê of soos in Engels sê canning. Dis 'n bietjie van 'n proses. Dit moet jy leer. Jy moet bietjie gaan kyk op die internet of jy moet kyk of jy 'n werkswinkel kan gaan doen by iemand of leer by jou ouma. Jy weet, hulle gaan jou baie mooi kan wys hoe om in te lê. Ja, wel Trixie, die ding is, die tyd het ons nou ingehaal, maar miskien moet jy maar weer kom kuier dat ons oor die res kan gesels. Ja. Maar baie dankie vir die wenke wat jy vanoggend gedeel het. En Jane and Ruby is 'n kinderboek wat inspirerende temas verken. Roseanne gesels net hierna met die skrywer oor hierdie interessante boek. Bly net waar jy is. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help.
they will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. ACDC Express. Everything electrical. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. This is Goeiemorgen, good morning, and I'm joined now by Kamugelo Masocha, the author of the children's book Jane and Ruby. This book is aimed at children between 8 and 12, and it explores themes of compassion, empathy, and responsibility towards animals. Kamugelo, welcome to Goeiemorgen, good morning. Good morning, Roseanne. Thank you so much for having me here. What inspired you to write a book specifically focused on the relationship between children and animals? Okay, so after scanning my surroundings where I lived, and I noticed that a lot of people were scared of living with dogs, it actually inspired me to want to teach the kids about the importance, the true value of compassion, empathy, and responsibility towards animals. I wanted them to know that animals are just like human beings. They also need to be loved, cared for, and respected. So Jane, the main character in the book, she starts off as quite afraid of dogs. So why was it important for you to focus on the theme of overcoming your fears by actually learning where they come from? Okay, so the thing is, I've noticed that when kids overcome their fear, they are able to build resilience and confidence. So I think it's very essential for kids to be able to overcome that fear through empathy and understanding. Yes, so the themes of empathy and compassion, very important throughout the book as Jane and Ruby go on this journey together. Yes. What was it for you when you were writing the book and in the process of creating Jane and Ruby? What did you enjoy most about the writing process? Okay, what I enjoyed the most was creating those scenes where Ruby was able to see the importance of the dog in her family. So I really love that part because there's a part where the dog was able to save her father. So that is very, very important. So I also loved because I felt like, okay, while I'm trying to portray this message to kids, I also need to entertain them. So I added a few scenes when Jane was playing with the dog. So like that bond of friendship, I also enjoyed writing those scenes. What kind of message does the book give to parents about teaching their kids about empathy and compassion through the journey of Jane and Ruby? Okay, so the book actually tells parents to encourage their kids to be considerate of others, to be kind, and in that way, I believe the kids will be able to make a difference in the society. So, in my book, the way Jane's parents encourage her to love animals, I believe parents, when they read the book to their kids, they can also do the same thing, encourage them to care for the dogs,
encourage them to care for animals and love them and also respect them. Can I have a look at the book, please, Kamogelo? It is beautifully illustrated. Can you tell us about how the illustrations and the book itself, I just want you to have a look over here, the illustrations and the themes and the words of the book have worked together? Okay, if you can see on the cover, so inside there are no illustrations inside, only on the cover. So on the cover you can see that Jane is caring for that dog. So that's what I wanted to portray, that love, that bond between a dog and a young girl. Yeah, it's absolutely beautiful. And I just think that your story in itself, you as Kamogelo, is so inspiring because this is self-published. Yes, Why? it is. It's not easy getting a traditional publisher, especially if you're not known, if you don't have books that have sold before. So you have to do everything yourself. Traditional publishers, remember, it's more like an investment. They invest in you, so they need return. So if you are not known, if they're not sure that your story is going to sell, so they are scared of losing. So that's why I had to end up self-publishing and hoping that maybe I can get a publisher one day. A traditional publisher. This is fantastic, absolutely fantastic. How do you go about keeping the story fun while still trying to deliver a message? Because 8 and to 12-year-olds, that's what Jane and Ruby is aimed at. They don't have long attention spans, hey? Yes. They want to just be on screens and playing games and running around outside. How do you keep them engaged in a book like this? First of all, I had to make sure that the book is not long. Yeah, and also made sure that the scenes are entertaining and they are able to relate to the scenes. More like the scenes are more relatable to things that happens in the everyday lives. Yeah. What's next for Jane and Ruby? Is it a series that we can expect? Do they have other adventures that you want them to go on, or have you got other characters in mind that you think you'd like to rather tell their story? I think there's not going to be a series for Jane and Ruby, but then I do have other characters that I'm currently writing. I think I'm just going to keep on writing children's book because I believe children are much easier to teach than adults. Yeah. So I'm just going to keep on writing. Where does your passion from writing come from? From high school. So when I was doing grade 9, I used to write essays during assessments. So one day while I was busy writing an essay, I remember they give you a topic and then you have to create a story. So when I was busy writing, then after writing, I read my story and I was like, okay, I think I love creating stories. I think I love writing and creating characters and those scenes. Then that's when I started writing. And also I read a book by John Gani and Zix Mda, Nothing But the Truth. So that also inspired me to keep on writing because this book was written by a black person because when you grow up in the village, you don't you don't see out of the box. So you think life's all about in the village. So that book also inspired me to keep on writing, to believe that one day my book is going to be out there. Just to end off, where can people get your book? Okay, so I'm the one selling the book. If anyone wants to buy the book, they can contact me on WhatsApp. My number is 066 564 6600. I'm also available on social media at Kamo the author. Thank you so much, Kamo, for joining us. We'll put all of that information up on our social media as well. Thank you so much for having me. Bly ingeskakel, Pieter gesels net hier na musiek met West SA. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you.
The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. En ons het sopas na West se musiekvideo vir hulle nuwe enkelsnit Halfway Gone gekyk. Ek gesels met Ernie Mac en met Hugo. Hartlike goeiemôre manne. Goeiemôre. Baie welkom julle hier te hê en vir 'n oomblik het vir my gevoel ek's terug in Amerika. Hæ? Julle is, ek dink ons kan met trots sê julle is 'n groot uitvoerproduk. So ek wil nou nie weet hoe gaan dit met internasionale sukses nie. Net so in kort, West bestaan al sedert 1900 en 1652. Dis alles Jan se skuld. Ons het officieel begin in 2021. Ja. 2021. En hoe het dit bymekaar gekom? Was julle pelle, het julle mekaar, ek meen met die talent werk maar net eenvoudig saam. Ja, dis weer dat jy kan baie sangers bymekaar sit soos musikante ook van die beste, maar hulle klik nie. Ons is maar net julle kan ons sien, ons is rooi willies. Al drie. Ons sing amper al drie dieselfde ook, ons hou van dieselfde tipe musiek. Ek's 'n musiekvervaardiger, so ek het in die lockdown tydperk het ek videoetjies en goed gemaak vir myself in die studio. Hugo het ek geken. Ons ken mekaar van die kerk af en ek het geweet hoe hy sing. Ons het 'n gospelgroep gehad, Exclusive Voice. So ek weet hoe hy kan harmonise. En 'n ander vriend het my voorgestel, Dani van die Westhuizen en Mac Young. Ja. So ek weet hoe hy sing. Hy sê vir my sing hierdie liedjie Kappel mooi is. En ek dog toe nee man, dis soos Islands in the Stream. Jy kan hom nie enkel sing, jy moet hom as 'n duet sing. Toe vra ek vir Mackie, wil hy nie dalk saam net op die liedjie sing? Net 'n bietjie voel en probeer. Nee. Ja, en soos ons nou maar hoor ons nou maar die derde stem, hy moet daar wees. Sê ek van ken jy vir Hugo, hulle bly 2 kilos van mekaar of hulle ken mekaar. Hulle ken ons mekaar. Ons spring nou ken ons. En toe het ons net by mekaar gekom. Dis beautiful. En hoekom ook net, jy weet, julle spits julle is nogal toe op die country. Julle het sekerlik al Afrikaans probeer, maar ek dink dit gaan naaste wys so lekker klink soos wat julle op die ons sal net vet ouens wees wat soos Eden is. Nee, ek het die dansding gedoen in Amerika daai jaar. Ons doen nie dit nie. Ons speel op gitaar. Ons staan die stage vol. Ja. Nee, dis nie maar net ek dink Mac hy is een van die beste verseker. Hy maak dit sy mond op, want klink hy kan 3. So dis hoekom ons fokus op sterk. Arme Hugo sit nou maar net daar, skryp weg hier onder sy hoed. Nou, Hugo, as jy nou ietsie kon sê, dan sê jy gesê jy's baie bly om deel te wees. Is jy die noord of die suid van die west? Ek is net een van die vlerke. Ek is net bly om deel te wees. Nee, jy's ook super talentvol en ons het net vinnig ook voor die tyd gesels hoe elkeen van julle uniekheid bring. Ja, ek dink dit is die belangrike gedeelte van West, is die feit dat soos Ernie gesê het, ons doen alles self. Ons doen al ons eie opnames, ons doen ons eie musiekvideo's, ons doen ons eie bookings, ons doen ons eie verspreiding, ons doen alles self en ons is trots daarop. En
Okay, nou maar volgende keer gaan jy nie so skaam wees om net vir ons 'n video te bring nie. Julle gaan daai gitare opslaan en ons gaan partytjie hou net hierso, hoor. Die gitaar is Ek weet daar's 'n paar shows wat opkom. Christo het laat weet uit die Kaap uit. Julle is eersdags daar, maar op die sosiale media, waar volg ons julle? Daar's hy. Ons is beskikbaar op Facebook, West SA. Daar sal julle ons kry op TikTok, West Band SA. Ja. En dan so ook dieselfde op Instagram. So julle kan ons definitief daar kry. Dankie my vriend. In Gauteng en oral. Groot waardering. Dit was West en al van ons kant af vir vandag. Sien julle môre. A good designer understands when less is more, when more is more, and when function meets to dictate form. With more than 30 years' experience, Carnet Interiors offers design plans that reflect your style and personality. Carnet Interiors offers turnkey solutions for commercial and residential projects. Contact Carnet Interiors today to make your dreams a reality. Los skuld agter met AfriSkuld.